Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jakmatan mabirukan ti may sagab yun, bakit? Ay nawaw, amang ano di mo nga miniinyawid. Jak nga rod malagip eh. Kahit anya nga ron ti aramatak itangay. Kasano ang matulungan ka iti trabaho mi di garden no omot ti gabyon nga aramatak. Ang mga nadagab yun ni tatang ijay. Adda angam anyat orasan. Ano samlatan na dagasan, bakit? Tapno malpas kumaatago si trabaho. Tunggal adda magatang akagawaan. Kanayon ang mapukpukaw. Namisplis lang siguro, bakit? Agpakitan to ka di dahi jagab yun. No ita, bumulod ka pa ilaan ken tatang. Tapno at aramatan. Tapno matulungan na. Umuna ka nga rodan ijay garden. Awitam ti meriendata. Ariglado, bakit? Sige, agdiretso kan tumot ijay ah. Di ka man makiistorya ken kumarin muli. Sa anak mo't ama kimarmarites no amok nga ada trabaho ta. Jigab yun yung ay tatang. Ada ija kusina. Apa ka de? Mabalin abuludan mi pailaang. Ay wala, mabalin na ta. Anyat imula yung itidaga nga inabangan nyo aya. No sa anak nga agbidot, kamates kan pitchay kano tatang. Kasta ate bayat, agmula kayo man, tapno adda ila ako yung. Wen tatang, Mano ti abang yung ijay ngay. 5,000 per year laang. Ay nawa, nalaka ah. Adapay danum na tatang. Uray summer kat mabalin nga agmula kami. Wen gayam, irwar yu tigab yun abulbuludak tagrubwata kun tatang. Agdiretso kalatan ito kusina, tas ikatimapan mangala anak ko. Umunatan nga agawid, tagluto ka iti kanin bakit? Madamdaman to nasapa pay met. Ay nawa, mabisbisina kon. Adapay na bati at tinapay. Isupay laang ti anusam, ta isupay met ti malpas ko at trabaho. Saan ka di na ibagam amasapul ang makamulatan? Kumaa, bareng matsambahan tamot ti mayat apresyo. Isungarod at tulungan ka tapno nabibiit ti trabaho. Munti mga ruta tinapay, tay sulatan ti kanag. Ano sampay lang Wanan, mano nga oras laang man. Agmerienda ka pa, ta isupay mo ti malpas ko. Ay nawaw, italaang manan ang nagpakita ka amare. Adumat nga minin pakakumkumikumak ita maray. Anyamot ti pakakumkumikumam ita nga mare. Tinulungak nila kay ko iti trabaho na iti garden. Nukas na. Adda magaya man garden niya. Adda maray, inabangan mi ti daga ni tatagudo. Aywan, pimanaw ti sigod nga gababang ijay. Nagpamanila ka no maray. Adda ti trabaho na ijay. Dakkel samot ti urnong na. Sigurado day tan mare. May samot day di anak at tsamba idinapalabas atawan. Sapay la kumaat a matsyambaan mi met ti mayat apresyo. Anyat imulayo ay mare. Kamatis kan pitchay maray. Aywan, mayat day ta mare. Nalakati kamatis ita. Ngam sigurado nga addan tong huminaan na. Kumusta tinateng amulayo ijay anak ko? Okay lang matanang, kaasi na, saan mo't anapeste? Saan anapiste ngam nay? Adda kanumot sumang patabagyaw. Ay nawa, nakangaganyo mo't itiday ta? Isumuti ko na ti kaaruba. Napigsa kanupay. Ay nawa, abangan numapirdi mo't tanti mo ulamin o kastanaan. Kitain nyo ang mga no adda pa'y pamuspusan tapno saan da mapirde. Isaganaan nyo, tainton lunis kanupay mo't asumang patibagyaw. Masapul nga rin akasaritak ni bakit ko nanang. Ay wun pag tinulungan nyo, takasta ti agasawa. Wala nang, isaganahaan mi dayta abagyo. Tapno saan na mapirdi ti mo ulami. Awan pa'y apulos na apit mi ijay galt. Barang ilisyan ti bagyo
Narigat nga agpaiso ti malugay. Awan aramidon bakit? Awan pay, apay ka day. Mapantaman ni Jagarden. Isaganam dyan nagatang amaaramat ko may ti greenhouse. An-anwo mo't? Agda ka no ti sumangpot a bagyo. Masapul nga agsagana ta. Sayang timulatan no maperde. No kasta, nagbalinan abagyo di ibagbagada a low pressure? Wen bakit? Ay nawaw, masapul nga rod nga isaganaan ta ah. Saan ang mabalin ang mapirdi amin timula ta? Ngamen, sigurado ang umina ti presyo tinateng. Day tamot lang tinapanunot ko bakit? Agsagana ta nga rodon, tamapantay di garden. Kumusta timulayo anatang anak ko? Napigsa di bagyaw. Uray kaskasanaw, kat adamot na bati tatang. Napirdi ti duma, ngam saan matkit di nga amin. Ay, nasaya at mo't nga rod. Ano kasta? Tapno saan kayo amalugi? Damanong yutuni ti kaasi. Apay tatang, napirdi ti mula da? Weng, sa painargal ti kalsada iti asideng da. Ay, kaasi damot no kasta tatang. Ay, wen nga rod. Dandan ni agapit da kuma. Kat inunaan mo't ida ti bagyo. Anya ti plano ni Manong ngay. Yak pa'y ammo. Awan mo't ibagbagana. Nagasat kay lata. Taada na bati kadagiti mulayo anak ko. Ay, talaga abagyo ti may sa akalaban dagiti gardinero tatang. Wen nga rod anak ko. Sapay la kumaa, tamatsambaan mi ti met apresyo no agapit kami. Tapabuludan mi damanong Tony tatang. Wen tapno adda pagpuunan da. Bareng makabawi damutan. Ay nawaw, mayat tiisam mo ita, Mari Caridad. Naragsakak laang mare. Iti saan nga agbayag kat adamatan ila kumi anateng. Ay won, nangina tinateng ita, Mare. Wan nga rod mare. Isot mangmangag mi iti radyo. Agapit kay kit din no addan mabalin ang maapit. Inton umay alawas mare. Di kamatis yung ay, Mare. Adda bunga na. Awan pa'y bunga jay kamatis mare. Jay petchay laang ah. Angam sigurado ang makatsamba kayo lat na, Mare, no agapit kayo. Taado tinaperdi ti mula na. Sigurado abasit laang manin ti supply. Bareng amare. Tapno ada maipabulod mi kadamanong Tony. Ay won, may samot damanong Tony nga apektado. Awan pa'y samot na bati ang mula da. Awan kanu nga rod mare. Talaga abang krap. Da kayo laangan tinamnama da, Mare. Sapay la kumaa ta bindisyonan tinamarso at tinabatbati amula mi. Tapno makatulong kami mat. Adumat na naapit ta anatang lakay. Amangan kunak no mabalinan ti agsingir. San pa yung mabalin? Bakit? Ay nawaw, apay ngay. Manmanula ang tinabati abunga ti kamatis. Panagkunak kat mabalinan. Aguray pa'y. Tamaibos di kamatis. Tapno adda maurnong. Kaano nga rod ti planom? Ibagaktukin ka no kaano. Bagaan nak to, tano agpabagyo ka, agpabagyo akmet. Sumuro tak, taadamat mapangkugatangan. Anya tigatang medya Baguio City aya. Gumatang mat iti baro abado ka. Ay nawaw. Apay abado pa'y laang. Nagado abadom dita. Ay basta, gumatang akmet kadagiti masapsapol ko ah. Amumat ti babae lakay. Sige sige. Bagaan kan tulad tano kaano. Yanong lakay! Yanong! Sa dino ti ayan mau! Ay nawaw, awang mo sumungbat. Wano, rimuar nga ta. Ni, awan nga agpaiso ti cellphone na. Awagak man. Hello, bakit? Good morning. Ay nawaw, sa dino ti ayan mau! Adak dito Baguio City. Ni, apay nga kasta! Di mo't imbagak kang kangakuyog ta. Ururay klangan ti supplier. Tagsingiraon. Unay kamatan! Nagpabagyo kamatan asiksika lang! Ni madam ti sumungat. Awagan kan tulangan inton madam dama. Bye! Naglokon day di atao. Mayat titulagan mi. Sa ita, pinanawan takid day. Anya lakit di mo day di ayanong. Agtambayak pa'y man dito istoryo, mare. Ne, addan samot parikot mo, Mare. Kasanumo ngamin. Nagpabagyo mo gaya man nila kay ko. Ay nawaw, kunak man no agkuyog kayo nga agpabagyo, tagumatang kay ti masapsapon mo. Kumaa. Nagsaritaan mi nga agkuyog kami nga agsingir.
ngam naglibas mo nga rod mare. Isumo lagayam anasapa anaturog idirabi Plano na gayam ti agpabagyo ita. Ay nawaw, ipagatang mulatan kan kwa na dagiti gatangam kumamara Dayjay pa'y ti ko na mare. Ibaga na adi na amua. Ay una yan ti kas na ang klase ti asawa. Malipatan na kamutan no pa nagsisingiran. Makapaasar mare. Timulong ak iti trabaho na. Ita pa nagsisingiran. Awanan bibiyang na kanya. Teksam mare, ibagam agumatang iti abastuyong tapno addamot serbi na nagpabagyo. Naa, ayan nga iti ginatang mo nga abastuta. At daya imbaga agumatangak. Ay nawaw, common sense kumamatan ayanong. Awan ti ginatang ko. Kita mo awan tinsangput ko. Agsaludsud ka pa ilaan. Kat, anya ti inararamid mo nga iti bagyaw. Nagsingirak lang. Nagjaming kami iti kumpare. Hehe. No kasta, ni kumparim ti kaduam a nagsinger. Wan bakit? Iti kasta nga aramidem, kasla ni kumparim ti asawam. Si kakit dimot bakit? Mano ti bayad tinatengta. Siya akong timang idulin. Ay nawaw, awan lat amok ditan. Itad mo latan ti bingay ko. Amangan no inton madamdama kat magastos mo amin. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya? Awanan, ni kumparim latan ti asawam. Ag kanya-kanya talaangan. Simbang pwedeng ti similya amay mula bakit? Ay nawaw, apay asyak ti pangibagbagam iti dayta. Anya kumapay, agmula tamanen Makamukang agmula ah. Apay mo't akasta? Makipurdiak latan tapno awan pagsaksakitan tinakam ko. Anya? Makapaupay ka mo't. Nalipatam ka di ti inaramid mo, idinagsingir ka. Ni bakit mo't? Siyak ti asawam, nga maasinot intugot mo. Aging ka di ita? Di ka pa'y naka-move on? Move on tarupam. Aglisi ka makidi. Di ka manaktak, tada pa kitang danak ita. Apaya nanakaw, agmay-maysa ka mo dito'y garden niyo. Sa dino tayo nagapuan niyo? Iti ayan da uncle mo. Liba ka mo nga ay, awan mo't amakitat. Nakitang dan iti sa balay, nanang. Ay nawaw, apay mo takastan. Amo na nga adda trabaho yu dito'y garden. Nung nakitang dan kiden iti sa balay. Kay ket nan ti makitang dan iti sa balay, ngam ti tumulong kanyak, nanang. Na, bagbagam ngamin Kasjay ka no, nga ti kaya na. Agkanya-kanya kami ka no. Ay una yan. Nagkasar kayo pa'y mula nga rod no kasta mula. Isot pangibagaan nyo iti kasta. Kay isotayin ti parikot. San kita siyak, nanang? Ala, bayam. Kasaritak to ti manugang ko, numara na Agsarita tamampay karedad. Maipapanitian niya, tatang. Anya din nadamag ko adi mo kanutultulungan nila kay mo. Pudno day tatang, jak ilibak. Ay nawaw. Apay adi mo tulungan kat asawam dajay. Asino mo ti maragsakan at tumulong no kasjay ti asawa, tatang. Nasaysaya at laangan ti makitang dan. Adda ka di inaramid na adi mo nagustuhan. Adua, tatang. Kas kumaitan niya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo tinatang. Saan asyak ti kadwa na anapan nagsingir. Naglibas pa'y di Anya? Ni kumpari na ti kadwa na nagpabagyo iti dayjay nga aldaw, tatang. Kasla iso ti asawa na. Iso akas taunay ti surun ko kengkwana. Ay, pauna yun ti kasta. No ada trabaho, amamunak ti asawak. Ngam no pa nagsisingiran. Ay na, awanan, tatang. Makalipatan ti loko nga asawak. Sa dino ti papanam karidad, nasapa ka mo, balasang ka. Makitang danak ijay abagatan, nanang. Ay nawaw, saan samot anak kamula nila kay mo, tulungam kumapay Asino mat ti maayatan at tumulong iti kasdi a klase ti asawa, nanang. Anya, Saan ka di nga imbaga niya nung tinaramid na kanyak idi, nanang? nay, awan mo't imbagbaga na kanyak. Anya day jay aya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo. Sa bali a tao ti intugot na ijay bagyo, nanang. Imbagak ken kwa nang agkuyog kami ta adamat gatangek. Ngam naglibas ti loko. Ay, una yun. At damagayam inaramid na akalukwan. Ngam no agsasaw, kasla na dalaws. Adala ko masardinas muli.
An-anom ti sardinas? Isutibalon ko di garden. Awan mo ngamin oras ko agluto. Apay nga minakas jay ti inaramid mo kin ni Mari Caridad. Na, nagistorya kang ka? Siyempre, agayim kami. Di tan pagsaritaan ti may papaniti day ta banag. Ay sagbalbaliw ka nga minun. Tapno maragsakan mo ni Mari Caridad kin ka. Nagaduk nga. Itad mo kit din ti sardinas agat gatangag. Sana tila ibagbagam dita. Talaga ang masaktan ni Mari Caridad, tamalipatam mo ngamin no kasta pa nagsisingirin. Sapay nadagsan ti trabaho yu ijay garden. Kumusta ti panagmulam? Saan pa yan alpas nanang? Nagado ti mararamid. Ngum di na mo tulungan ni bakit ko. Basol mo maulaang Ay nawaw, basol ko tiyan niya. Isumo lagayam asaan nakaatulungan ni bakit mo. Malipatam kanumo ngaminon no panagsisingiran. Imbes nga iso ti itugot mo ta iso ti asawam. Saan tani kumparim kanumot ti kadwam ang nagpasyudad. Ha? Iso akay kayat na ti makitangdan ngam ti tumulong kan ka takastaka. Mawatak ti asawam yanaw. Ay, o na yun ti kastoy. Kasaritam ni bakit mo Di na mga rudikas kaso nanang. Ay kat ano sam nga ay aywan Anya ngay nga raw, gimura. Pag nakmam day ta inton sumarunong nga agsingir ka. Ni bakit mo ti itugot mo? Saan kat asabali a tao? Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti asawam. No isu ti kadwam iti rigat, isu kumamet ti kadwam iti namay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.